ekuhambeni kwakho kuyonke indawo bazalwane. Yingakho namhlanje kuba uma sekuvele isimo esinjenga mina ngiyakurabhela mntwana ekhaya uyabona nawe ekudisi kajika nasimona Carolina it's fine yereke wa bolela simona mona music promotions crew o tlo kosa gore wena o tlo plana go yo bereka jwalo o nyaka mmereko ngaso support la mosadi ga I can't baba Samito a bona gore a ka sa romela tšhelete kamala mraga motsia kamala ele late Samito o swara khona so khonene o lebella gore so re cruiser ra mbuta ke bona ka Samito mo a gona motho a tsebang Samito go swana le nna ke tswala Samito gole from Tembisa Samito o swara khona like this o kata wa jwa kamala molo o mo repeatiti wa chaba o chabela kae gaka our senior pastor next to me, Pastor PP next to me, Mfundisi Uspia, wazi nelimunga titima kube khona madoda nabomama bajama umfowethu uma umzimba wakhe udilika wena simubona inhlekile esithi ngena eyinhlizweni zethu bese uyasilonda uma kumphothongo namandla bese uyasilonda balonde izimo egameni kaJesu waseNazaretha. Father, we thank you in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Bazalwane naemva kwezwi siyabonga egameni kaJesu. Bazalwane iprogram yami ime ngalenye indlela. La kune say Jesus. Hallelujah. Ngiyanelotshisa abafundisi bami lokhuluma lana uPastor hallelujah. Wazelinye ilanga kube isikhathi singane ngizwenza ishort kancane nje kuphela hallelujah. Isikhathi sethu sebisingane kakhulu asicabangela ukuthi ubhuti uyongcwatshwa umgqibela haleluya konje ngindaba isimo akwenzekanga ubhuti awumkhulumisa kakhulu no bhuti wa-Synthetic Force akhuluma kakhulu ngaye haleluya. So ngiyabonga kuba nabo bavilile ngibabonile abafundisi ihope ivilile umsebenzi omuhle haleluya. So ngibonga uNkulunkulu. Thank you. Kelisha zandla so. Sana. Umlando kaSamuel Makhubela. uSamuel Makhubela wazalwa ngomhla ka-9 July 1987 endaweni yaseSkomesdal ulizibuko lakaZaida Katerina Makhubela ongasekho emhlabeni. Wafunda ibanga lakhe lokuthoma eVulindlela Primary School. Waragela phambili amabanga aphezulu eBongokuhle Secondary School. Wathoma kubamba amatoho waphetha ngokusebenzela ikampani ebizwa ngokuthi Identical Force. Wabanjwa kugula ibanga elide kwamehlula ngomhla ka-4 May 2026. Ushiye emuva ugogo wakhe abafowabo ababili kanye nendodana eyodwa. Yabonga. Amen.
Daniel n'wana anti hi mina malume wa wena ni ri tindlela ti pfulekile famba u ya kuma family ya wena hinkwayo u yi siya hi kurhula na kokwani a hi ku lahlangi abantu abathi amen. Uma kufike isikhathi sami ukuthi ngibhubhe noma ungithanda kangangani ayikho into ongayenza. Imali ongayibhadala asoze yanela. Ithi iBhayibheli ayikho iprice yokuvimba umuntu ukuthi Right. This is a crew. Leyenza ukuthi le funeral ibe khona. This is Identical Force. This is Muna Munane Music Promotions. So ngihamba ne crew is Muna Munane Music Promotions. Kulebu senza ama donation naye kilina lena relay donation lena. So samito kumtholo ngore bere kalena. So Identical Force itswile lena khono donate ile gore everything khono jamo kamka ke Identical Force. So Muna Munane Music Promotions itswile ya ready out kamka ka yona ya khono ria gore funeral itsamaye gabotse. So mphakathi wakwaphahla namaphethelo siyabusa sithokoza kakhulu maye nangomuso pili sifuna umuntu ayazikhuluma nakakhuluma kwavele ngithola ukuthi akusana amagama esikhathini esiningi ngoba sengijwayele ukuthi nangikhulumako imuntu lo ukuthi umuntu wenze into ehle esikhathini esiningi uyatsho banyana njengoba sele kunje isimo sesibonile ngiyathokoza bathize nabangidosile umtalo Simuna Munane watsho ukuthi senze into so nangeqiniso Simuna Munane wenza isiqiniseko sokuthi yonke into ikhamba ngehlelo lakhona waze wangitshela noma nakumele simhlangabeza wasenza ukuthi no mangabe bekade nibambene nomuntu akube kubonakala ukuthi nibambene naye ningabambeni naye begodi indlalele kude naselashonile nifika njengama guest phela siyathokoza thina on our side. Thank you very much with my crew and Simuna Munane music production promotions. Yes, thank you. Kila mhamukashani mwatu wale wa ifiki
berekisana le bo Motsimona Manane ba di-business ka moka ne ke rata le mo batho bo botlhe ba ba ntshitseng go re thusa gore kgone go phethagatsa ne ke re e se ka fetsa ka mo gae le ko ba bangwe re direng then modimo a le ka mokeletsi ka maatla tsona ga ile ga anisele then tsotlhe tse ke di nyakang di tswele pele di thusa ba bangwe le identical force re leboga gore ge le berekisana le ngwane wa borena le tlile la iponagatsa re leboga thata se se dirileng le se ka fetsa le ko ba bangwe le tsweleng pele thego ya lena e botlhokwa le bontšhitse gore la motsela le berekile le ena le se ka fetsa ka ena le tsweleng pele then le lena modimo a le roriseng le tsweleng pele le lena gape re tshwarisaneng ke se ka ba mofela le tlaetse ke mathata le re botseng re tsweng then ne ke rata gore go batho ka moga ntho e tlaela mang le mang ga se ka mo fela then re itse gore re emelele re thusaneng because go sa sake ka mo go sa sake nna so a re tsweleng pele re thusaneng ga Motsimona Manane re a leboga sesile Thank you. Lina? Shano-ke thokozanela nonke sithena vele umkhosi silila kini nasihelebha thokoza ukwamsalo lenu ingagcini la and la ntete khona sibawabona kwanda siyathokoza engasini awa ngababizekana Thokoze kakhulu ngoba i-Force